Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau berburu apa ya teman-teman ya? Kita cari yuk teman-teman yuk. Kita cari yuk. Kita cari. Wih. Apa itu teman-teman? Lihat teman-teman. Wow, ada topeng ondel-ondel teman-teman. Wih, keren, warna putih. Wow. Wih, topeng ondel-ondel warna putih. Wih, mantap teman-teman. Keren. Ada apa lagi ya teman-teman ya? Ada apa lagi ya? Kita cari lagi yuk. Wih, boneka Pikachu sama topeng ondel-ondel lagi teman-teman. Wih, boneka Pikachu sama topeng ondel-ondel. Wih, topeng ondel-ondelnya warna merah. Wow, keren nih teman-teman. Wih, boneka Pikachu. Wow, keren nih teman-teman. Lihat. Wih, kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Kita cari lagi yuk. Kita cari yuk. Di mana ya teman-teman ya? Di mana ya? Wih. Ada ondel-ondel lagi teman-teman. Lihat. Wow, ondel-ondel. Wih, mantap teman-teman. Lihat, ondel-ondel lagi teman-teman. Wih, kayaknya ini ibu ondel-ondel kayaknya ini teman-teman ya. Wah, keren. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Kita cari teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Kita cari lagi yuk. Weh, apa itu? Wih, boneka Squid Game. Boneka Squid Game. Wow, mantap nih teman-teman. Wih, boneka Squid Game. Keren. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari yuk. Di mana ya teman-teman ya? Kita cari yuk. Wih, ada Pop It Hello Kitty teman-teman. Lihat. Wow, Pop It Hello Kitty. Wih, keren teman-teman. Besar sekali ya. Jumbo Pop It-nya. Kita kumpulin di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi yuk. Kita cari yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, apa itu teman-teman? Lihat. Wih, boneka Squid Game lagi. Ada 2 teman-teman. Wah, keren. Boneka Squid Game ada 2. Kita ambil aja ya teman-teman. Kita kumpulin ya teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Keren nih boneka Squid Game-nya. Ya, kita kumpulin sini teman-teman. Wah, banyak nih teman-teman mainannya teman-teman. Oke teman-teman, udah dulu ya teman-teman ya. Dah.